Na konferenciji Novinarska asociacija Rusnacoh сообщала, že še jej sotrudnikom udalo dokumentovac avtorstvo poteraznie poznatih robotoh maljara Arsenija Teodorovića, jednoho z najznačnejších maľarov epochy, kotri tvoril na prostoru tedišnjoho Habsburskого carstva. Nješkajša konferencija bila bukvalno za zakončenje peršej fazi projekta Podobovi kosmopolitizem u galeriji portretoh Križevatske eparhiji nepoznata robota Arsenija Teodorovića. Mi imali teljo potrimovku, a i logično bilo da zakončime perše. Dokumentovanje do teraz nepoznatoho portreta vladiki Konstantina Stanića i to sme porobili. Keď sme rušali na dráhu, mali sme podatok, že še portret Konstana Stanića nahodzi u Grekokatolíckým episkopským dvoru u Karlovcoch. Međutim, keď sme tam stihli, u ceku bilo renoviranje, bo dvor bol odškodovaný počas strešenja žemi i ustanovili sme, že portreta njet. Pres rozvarku so domašnjima doznali sme, že bi mohol buc u Zagrebu. Naiste bolo interesantne toto naše putovanje i vyhľadovanie. Mi še rušeli na dráhu pre portret, ali sme na koncu dostali podatky o ikonostasu i utvrdzeli sme, že ševo Nješka nahodzi u jednim malim mesce Stoj Draga blisko pri hranici so Sloveniju. Portret episkopa Križevskого Konstantina Stanića namaľovaný u periodze od 1708 po 1713 rok. Teraz je konzervovaný i nahodziše u Zagrebu u seminariji, a skorejše nahodzel u cerkvi Uspenija Presvjatej Bohorodici u Kocure. Projekt Podobovi kosmopolitizem u galeriji portreto Križevske eparhiji, nepoznata robota Arsenija Teodorovića, potrimali pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, predpisanje i nacionalni menšini nacionalni zajednici, Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh i javna medijska ustanova Radio Televizija Vojvodini.